نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. Mahuli mga umat Islam, alhamdulillah, yari na isang kita niyo programa sin kita niyo ini karena kemukbal pengajian matun kanyo kata. Adapun in maudu amuin bakas na nalilay sin nakaula atungod sinamuin ang puasa sin kita niyo di halaman sin Ramadan. Abihayaon, bitsaron na to insyaallah in hatungod sin pagkita sin sahali sin bulan Ramadan. Biadiin in pagtagna sin kita pagpuasa ang bulan Ramadan. Aminin pengajian na to bihayaon insyaallah karena mga tatay manghuran di katutan niyo dalam na sadya magjato in pagsulang siulangi iban sin pag amuin ulap kanat hatungod sin pagtagna iban sin pag tangbusin pagpuasa sin kita niyo bulan Ramadan insyaallah ini pengajian na to supaya maingat na to bandingon inamuin pag tagna sin kita pagpuasa sin kita bulan Ramadan. Muna-muna in hadis ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kariwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddat Sha'ban 30 yawman muttafaqun alayh. Walang narima na sin hadis nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa kamu bangka kitaan in sahali sin bulan Ramadan serta buka kamu bangka kitaan in sahali sin bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum na bangka rampukan kanyo na pajuko pa niyo in bilangan sin Sha'ban tatluan adlaw. Doon hadis ini mga umat Islam hawaktu hika kauhaan tagsiyam hawaktu kauhaan tagsiyam kasubangan simulan Sha'ban serta pagdumyaw namin ganap hika katluan doon ini naraak kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magkita simbulan magkita sin sali simbulan Ramadan demikian hamuin Syawal naraklay sa kita niyo supaya kaingatan na to simud din Syawal makapaghayla kita tawakan di kapag kita daysa adapun bangso pamadi na pajuko po ni Syawal katluan adlaw pag-ubos yan ang pagkita amuin mamuasa in hadis ini muttafaqun alayh kariwayat Bukhari iwan Muslim. Uling makawa na to hadis ini mga katay manghuran muna wajib mamuasa kita sin puasa Ramadan apabila kiamat tanan tuod tinya nagbaynat atawakan yakin sin kita tuod in sahali sin bulan Ramadan kita in sahali sin bulan Ramadan hadum hikakatluan sin amin Sya'ban. Adapun hapag kita mga katay manghuran bang pila ka in taod sin tao makakita sin sahali sin Ramadan hasupaya makajariyad to hinawon basis sin nagnanakura nung kahakauman yan Muslim nakura hakauman yan hawala yan kaming hideclare niya sin kita na in bulan sarta manggaki na siya magpuasa in jumhur ulama
biyita nila in pag-declare sin pagpuasa habulan Ramadan mamarahi misan hambuk sadya tao in makakita minimum yan kaya pinaka mababa hambuk tao inamin makakita doon hayni apabila kaya baita niya panakura si Muslim na si Gato Mufti ibanda sin kahuran serta hideclare lang da si Mufti inyad to kaya wajiban in katahan mahal awalaki kami ini mga katay manghuran tinya minimum hambuk mga biabdal bang matulin makakita unin dalil ini ni riwayat hi Ibn Umar radhiyallahu an lawnnya tara an-nas al-hilal فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه nagkita lang Ibn Umar yung mga manusia sinsari sin Ramadan inya mga sahabat biyaitaan ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin kita ko insahan doon hay ni piwasahan magtuy sin Rasul in sumunuad daw yaon iban nagdag siya mga sahabat papuasahan mga manusia so in syahid diya hadis yan to nasabot ka isa-isa hi Ibn Umar in namayta ha Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hay ni nag-declare na Rasul ang papuasahan ni namin adlaw sumunod yaon so hangkan niya tulong tagain na mamarahi minimum hambog tao in makakita sinamin sahali simulang Ramadan asupa hinamon siya basis sinamoin takakabatut long ta mag-declare biya sin Mufti na isusin maraat niya amuin ipa tanyag hagatan sin magpuasa damikian na hadis makawata yung nabas sa takain wajib kita mamuka kinya maghaylaya na kita pamila kita yung sahali simulan Syawal adapun habulan Syawal mga kaday manghuran indun hay ni ittifak yung mga ulama suway 2 tao yung minimum sin amin pagkita sin sahali Syawal ittifak yung ulama din di bukong biya sinamin pagsud sin Ramadan inyadto ng tamamaray ni San Hambuok sa sin hadis yung adapun hapag tangbos sin Ramadan sarta magkita na kita sin sahali Syawal itibak yung mga ulama subay 2 tao yung magkakita sinamain sahal sin Syawal in dalil tunhay ni kaya riwayat day sa Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qal kaya riwayat Ibn Umar mga katay manghuran law niya kaya baita niya annahu ajaza syahadata rajulin ala ru'yatil iftar wa kana la yujizu ala syahadatil iftar illa syahadat rajulain in Rasul sallallahu alaihi niya jari niya hamuin in makasaksi sin sahali hambog tao hamuin ru'yatil hilal pagkita sin hilal Ramadan adapun long niya di niya jarihon hamuin makasaksi sinamin sahali hapag puspos sin Ramadan at hapag buka muling paghaylaya at malingkan subay 2 tawin makasaksi na namikian na hadis makawa kagain in hukuman sin pagpuasa iwan sin pagbuka mu'allakun bi ru'yatil hilal in sinibargantong doon hapag kita sinamin sahali hapag kita sin sahali kaya sabi ito di kita manjari mamuasa buat balingkan subay ka kita damikian di sab kita manjari mamuka amuin maghaylaya subay sab kakita misan lang tabi mga pakayan biya sin technologies hajaman biyan mga teleskop at uno na bang maninyad tulong ta niya kakita manjariyad adapun magsaupama hadumi kakatluan tiarambuhan in bulan sin gabon wala kita so hinamon din di sa hadis pajuko po din Sya'ban katluan adlaw pagpuasing katluan adlaw didto hadto ang pagkita mamuasa sinamuin bulan Ramadan adapun yung dumi kakatluan
apabila wayroon kita insahal sinamin Ramadan yaon wala kita hadum hikakatluan di makadjari puasahan mo inamin hikakatluan ito pagadlaw niya sa sinkarampukan karena pagtawagon niya ito yawmus syak ininip yang langan si Rasulullah SAW kaya riwayat hi Ammar bin Yasir laum niya man sama al-yawm alladhi yushakku fihi fakad asa Abul Qasim isi sinamuasa sinadlaw piyag sasaksakan siya piyag durwarwahan siya at sa sinwala kita inamuin sa hali sindumi kakatluan piyo asahan ni kakatluan yan isi sinamuasa yagdo fakad asa Abul Qasim bundar tudlaso lang nihin amay Qasim amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabding hamanak sin Rasul di Qasimin nga may dedo di man jari papuasahan inamin ganap hikakatluan apabila wala kita sindum hikakatluan yan do inamin sa halisin Ramadan may tadup yang langan sabab in nung takari asali iban yakin baka o Sya'ban wa khurujuhu syakkun ada pun yung paglahil sinamin atau kaning pagbuwa si Sya'ban syak ang pagduwa tarin so yung karya sa Sya'ban pa ang kanya bilangon pa sa Sya'ban sabab mayta ang kaida fiqhiyah al-yaqin la yazulu bisyak inyakin para kala yakin ko di yung maig sinamuin pagduarwa iban on kaida dukain baqa'u ma kana ala ma kan hatta thabata ad-dalil ala tagyirihi artinya tumattab in kaunan sin uno-uno doon hakiaunan niya sehingga on dalil masabut madtan sin napindas yaitu kaida fiqhiyah tumattab in uno-uno na doon hakaunan niya sehingga on dalil matarang napindas siya so doon ay inihankan niya to apabila wala kita insya sin Ramadan hadumi kakatluan di kita manjari mamuha sa sinadlaw niya yadto matsawab bilangon niya to Sya'ban sabab wayron dalil matarang gimuan Sya'ban napinda amin man tula siya para Ramadan sabab yawmus syak nagdurwarwa kuno Sya'ban Ramadan so in pagdurwarwa di makaraw habarakala yakin amin Sya'ban to hukumun sa Sya'ban na demikian in pagkita sin sahali amin kita untay sahali sin Ramadan insyaAllah di ka to Jumat ini pag tuubom sin suwa magkita-kita insyaAllah ni sana murahan pa ang kita sila Allah subhanahu wa ta'ala in pagkita mga katay manghuran amo ini insyamdigan sin syara na pagkita doon hay ni bangunon ingkatan kahukum-hukuman sin pagpuasa iban sin pagbuka ada pun yung paghisap pagtawagon pagtapin amo in mag-base sila hapag itong ininidi makadjari mag-iktimad kita mga katay manghuran biharin minal ahwal di sababin siya but pagkita bukon pag ito ang kanalawi Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wala rayb annahu thabata bis-sunnah as-sahih wa athar as-sahaba annahu la yajuzu al-i'timad ala hisab an-nujum والمعتمد عليه كما هو أنه ضال في الشريعة مبتدع في الدين فهو مخطئ في العقل وعلم الحساب فإن علماء الهيئة يعرفون أن الرؤية لا تنضبط بأمر حسابي فإنها تختلف باختلاف ارتفاع المكان وانخفاضه وغير ذلك ويقدر لو أن نثبت سنة صحيح إذا آثار بكس mga sahabat sindi makadjari kita mangandul hapag itong sinlaway ha mga wituon ato ha mga hisabyaw sabab mag-itimad lang nga rin di sila nalawong hasyara nalawong sila iminang sila sin kagahinang wala na hinang sin zaman na kaon
Sabab nagauna yung paghinangon nila, hawak to sila magtagna. Amo na magkita sinsa, biya sin hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So bangya to pindahan mo. Ini kau nag-itong gadi, ina to himinang kau. Sinhinan, wala na hinang sin nagauna. Iya to nasa, pamaham. Nasa. Sabab in ru'ya, di siya amuin ma-base taray doon hamil hisan. Di. Sabab magbidda-bidda inamuin nung matla sila min hula. Depende hamin nung taas sin hula iwan baba dia. Hamin globe long. Depende. Adapun bangsaw pa mah. Wala kita insahari simbulan dia wala. Umus kita hadugay dia sin Malaysia. Atau akan dia sin mga launta amuin Saudi. Sin pangasabo. Manjari kita magad kanila atau adi kita manjari magad. Atau akan launta mag-itimad na sadya kita riha wala tadi kita launta amoy mag-itimad, di na kita magad, hakaybanan mo lang, bisan kita kanila. Di rin bahayan. So, doon hay ni mga katay manghuran, nauning pagsulang si ulangi, si mga ulama. Nauning pagkhilap si mga ulama, hamas alay. Amin dua papanaw. In kaybanan, amunin jumhur ulama. Papanaw sin jumhur ulama, namun dari itu dua imam, ya Abu Hanifah, Ibn Sin Ahmad bin Hanbal, sin law nila ini, apabila kita hamuk hula insahali sin Ramadan, lazima hukmuhu jami'un nas. Kaya wajiban sin hukumannya yaon ingkatan manusia. Yari panagdan papano sin mga ulama. Hati niya magsopa makita din dito sa Malaysia. Kaya wajiban ingkatan hula Islam amuin makad mamuas. Atau akan magkita sa Saudi. Kaya wajiban ingkatan hula Islam makad mamuasa. Ini ni madhab balagnaan. Amuin hindi mga amuin idea nila, madhab papanaw nila, uning dalil nila. Pinalil nila hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftir." Apabila kakita niyo ulit sahali, na puasa na kayo. Iban apabila kakita niyo rin sabihin sahali sin Syawal, buka na kayo. Laong nila ini, wal khitab lil muslimin 'ammah. Wala ibrata bittifaqil matali'i wa ikhtilafiha. Laong nila ini, in panawag-tawag dendi, pagkatan muslim saklam, nahalis siya damuin, bangkakitaan yun sa ali, puasa na kamo. Inamin bayta inilongin, khitab, pagkatan muslim, pupun sa dyan lang, habok hula. Kaya sa betulong, bangkita lang niya, inamin sa hali, habok hula, kaya wajiban yung katan, sabab muslim sila katan. Muslim. Mayroon lang niya, pag atod dito, sinamoy, itipakin matla, amin pagwa sinsali, hawla yan, at dawa kan nagbidda. Akay ba nanula? Wala nila ito diya mga bista. Si Buda nagitipak, iban nagsulang, inamin pagsahali, hado kayong doa yung hula, basta man kita mo ko na, kaya wajiban yung kata. Ini ni madhab balagna. Ada pun ini kalau papano si Imam Syafi'i rahimahullah, iban sin tumpukan sin mga salaf, in papano nila sabihin, al-hukmu biikhtilafil matalib. At hukumun nila, aturon nila in, pagbidda-bidda sinamin matla, amin pag sahali sinamin bulan neon. Sabab dukay-dukay. Dukay in sa Haili Dekat ha Pilipin, dukay in na Malaysia, dukay in na Saudi. Di magsiwo, hawak to, di. Sa tinagi nila ini,
وقالوا إن الخطاب في الحديث نسبي. Ipanawag-tawag lang niya rito, hadis yan to. Amin bang niyong kakitaan, yung sa hali puwasa ka mo. Yung bang niyong kakitaan yung sa alisin sa buka na ka mo. Ipanawag-tawagin lang niya, nisbi, hati niya, depende, amin hula. Nisba, hama nga hula, amin kita. Kita doon kanila, inamin sa hali. فإن الأمر بالصوم والفطر موجه إلى من وجد عندهم الهلال. In pardagan lang nga rin di magpuasa hadis ini magbuka. Pamanga sila hula amuin kita dito hula nila insali. Kita dito hula nila insali. Ada po rin mga sila wala kita insali. Wala sila kiyawajiban. Inukay hula. May sila kiyawajiban. Wala sila lang ganara sila muin. Panawag daw ang hadis. Sabab wala kita kanila. وهذا كون له اعتبار من حيث الدليل النقلي والنظر الفلكي. In kaulini, ng si maulama, tinabiyak, awan biya mga kahugot niya, hadalil nakli man si nazari. Awan, ang kanalawi, Sheikhul Islam, law niya, تختلف المطالب باتفاق أهل المعرفة. Pagbidda-bidda lang yung matla, hapiyag itibakan si mga tao amin, nakapaghati. Painittafakat lazim as-sawm wa ilafal. Bang nagitipakat yan nagsiwo. In pagsahali sin wala nagsusuok-suok magsiwo inyaddo kaya wajiban sila mabuwas. Ang mga amin siwi matla. Hati niya bang biyak kita hamo pula yaw. Insahali inamin hula masukan niya amin siwo. Hang kalahil, hang kakuha ani namin sa halip, kaya wajiban makan. Wa illa fala. Maglaw ya di magsiwo, wala lang ya kaya wajiban. Wala kaya wajiban. Wa huwa al-qawl al-asah li Shafi'i wa qawl fi madhhab Ahmad. In qawli ni law dia, min qawl sahih madhhab sin Shafi'i, iban hamu qawl riwayat madhhab sin Ahmad bin Hanbal. So amini mga katay manghura. Ini kalau apa-apa no. Law hi Syekh Najib Al-Muti'i law niya al-qawl bi'adam i'tibar al-madhali' yukhalifu al-ma'qul wal-manqul. Inamin law niya qawl bi'adam i'tibar amin di nila law tabi mga kitaon imatla inyad tulong niya sulang hama kul haakal iban sinamin hadalil nakli sulang ada pun haakal long niya paita siya nagkasulang ba't sabab long niya ini ni thabit bid-darurah min ikhtilafil awqat matarang inilaw niya daruri haakal si manusia sin nagbibidda-bidda in waktu sin tiap-tiap pula. Nagbibidda-bidda. Dukangin time, sindika doon Pilipin. Dukangin time dito sa Saudi. Di magbidda. Di lang ta magsiw. Namikya din namuhin Malaysia pa Indonesia. Magbidda kita hangka jam. Yan tulong niya haakal. Ada pun lang niya hamangkol aming kaya riwayat, kaya transfer hadis. Mukhalipin lang niya hadis, hikuray, kaya riwayat ha, sahih Muslim. Dini na hadis si Kuray. Yang dalil si mga silamuin, laong nila, subay, bang amoy nagbibid-dabid ay matla, di kita lang yaman dyan makan, misang bagita ka. Yang dalil lain, Ummu Fadl bint al-Haris, diak niya hi Kuray, ba'athathu ila Muawiyah bisyam. Diak niya Kuray, madhula siya. Qal, laong hi Kuray, fakadimtu Syam, fakadaitu hajatah. Diyan na ko lang yung pahula Syam sambil tiyunay ko namin hajat niya rin. Hajat hi Ummu Fadl. Wastuhilla alayhi Ramadan wa alam Syam. Si mahali lang niya ka in Ramadan, inakurid to ako hula Syam. Faraitul hilal laylatal Jum'ah. Kita ko in sa hali noong Jumaat dito Hamadin. Hula Syam. Nung hi Kuray. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنه ثم ذكر الهلال
قال متى رأيتم الهلال فقلت رأيناه ليلة الجمعة. Nakaratong man ako lang yung Madinah, hina po siya simbula. Yasuwa ko, Abdullah ibn Abbas. Ubus na sabot niya in hilal sa hal. Lang yung Ibn Abbas kaniya, kanino kita in hilal sa hali si Ramadan. Nalang ikuray, kita na mo, doon Jumaat. Nalang Ibn Abbas, anta ra'aytahu, ini ko, kita mo ito. Nalang ikuray, kulto na'am ho, kita. Waraaw nas, wasamu, wasama Muawiyah. Iban kita, na isang mga manas niya. Namuasa na sila, namuasa ni Muawiyah. Faqal, law Ibn Abbas, lakinna ra'aynahu laylat as-sabt. Sumawalongin kami, kita na mo, doon sabto. Doon sabto. At wala siyang kita doon Jumaat, ila Madinah kita doon sabto. Fala nazalu nasum hatta nukmilu 30 o nukmila 30 o narahu. Masi-masi kami nilong niya, mamuasa hingga mapajukup na mukat na ito, kakita ng isa. Fakultu, nawi kuray, awala taktafi biru'yati Muawiyah wa siyamihi. Di ba waya ko biya mamarahi, amin hapangita hi Muawiyah sin sa halilid no hanong Jumaat, iban pamuasan niya. Di mang may bangkato, di ko magagsimpangita, hi Muawiyah, kita na sindong Jumaat, namuasa na siya. Di ko lang niya mga mamarihabihayan ko. Law sin Ibn Abbas, kala la, hakada, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tangya di, bihinin dakan kamu si Rasul. Akhirnya nag-itimad sila dito sa Madinah. Wala sila miyakan. Habang ita sin Ahlus Syam, sin doon Jumaat, din sila nagtagnap. Lumsagto, sabab kita nila, lumsagto. So halis ini matarang, sin nagsulang mga kataybang hura. Wala nag-arag in hula Syam, iwan sin Madinah, habang puas. Ang tanalaw hitirmidi, al-amalu ala hadha al-hadis inda ahli al-ilm. In application lang niya, sin pagpuasa di ha hadis in, hadis si Quraib, ha mga tao takapanghati. Nasagot si mga ulama, in matla, magitipak sa dyan, tinyabi mga magsibo, in pagsahal, sinamimbulan, ha hulayan, mangmiyawot, 2,200 kauhan tag-unong kilometers ilayo. Daig hamid yan kita. 2,200 kauhan tag-pito at kauhan tag-unong kilometers. So hamin boundary ni yan to apabila kita kaya wajiban in makalayo din kanya kauhan 2,200 kauhan tag-unong kilometers. Kaya wajiban mga sabahan kasi mat. Pero lang yung pag magkaliw na di na magsil. So wala lang yung kiwajib. So mali kita pa amin karar sin Majma' Fiqh Islam bisya'ni Tauhid al-Ahilla. Lang nila bakas kaya pangadjian sin Majma' Fiqh Islami in mas'alat ikhtilaf al-madali fi bina'i ru'yati 'alayha. Amin doon bangunon nung kain pag atod sinamin hilal. Ang pangatod nila lang yung Islam, insani, bunya ala annahu dinu yusrin wa samaha. In Islam, biyangon siya agama maluhay. Maluhay siya. Sarta, intanda siyang kaluhay niya, tayo maun siya sinamin akkar salim. Akkar salim. Sarta, muwafik hamin maslah sin manusia. Ada po nahahilay ni, ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد بالأدلة الشرعية القاطعة. At inyaon din nga mga nung in ahilay niya tanto na siya, sumod na siya, magkakitan sila dito kita mag-itimad, bukod kita mag-itimad hamin pag-itong sa mga dalil na sabi. Serta impangatun sin Majma' Fiqh zahaba ila tibar ikhtilaf al-makan. Inyatod nila muin pagbidda-bidda sila min matla pagsahalisin
sinamin mula. Aminin kita nila. Sa mablong nila, niya bang nagbidda-bidda, dukay-dukay matla, wala kaya wajiban makan. Wala kaya wajiban makan inamok mula, pabila di magsiwain matla sinamin, dukay mula. Maka dyan sila mag-itimad, doon na wala nila, sadya. Kaya sarta, inlaw niya da'awa si mga kailun, kami magkabdangan, sinwajib suway maghambo, ingkatan hula, hadwaan daw pagpuas, pagtagda simpuasa, diban paghaylaya, inilong niya mukhalif, lima dya syara'an wa akla. Sulang inilong niya, dalil di matong, dahil nga syara, iba na hak. Ada pun na syara lang, ya, haman ng hadis si Quraib. Kami na hadis si Quraib, kaya na naman sa nato. Inilong niya, وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله باب بيان أن لكل بلد رؤيته. Maka sini dia mengasyarah terjemah Imam Nawawi in hadis Quraib ha sahih Muslim sa tabiutan niya title dito bab pagbatarang in tiap-tiap pula artinya ru'yatuh artinya mag-i'timad sila pagkita nila rin. Wa annahum idha ra'aw al-hilal bi baladin la yasbutu hukmuhu lima ba'ula anhu. Maglong niya kita inihilal hamo pula wala kiwajiban wala lang niya biya mga nalangkum sin hukuman namin hula malayo rin kanila. Walam yakhruj an hadha al-manhaj man akhraja hadha al-hadith min ashabil kutub as-sittah Abi Daud wa Tirmidhi wa Nasa'i fi tarajumihim lah. Wala lang niya nagagawa haaturan ini habang syarah ini. In mga sila nagtakhrij sin hadis ng mga ashab kutub as-sittah yasin Abu Daud, Tirmidhi, Nasa'i man sinte man. Iban lang ginagawa ng Islam biyutang insabab lang niya pagtagda si puasa habang kita ar-ru'ya basariya pagkita may kagitan si mata bukod doon niya sabab sinadis la tasumu hatta taraw ni hilal ayaw ka mo mamuasa sehingga kakita ni hilal iban ayaw ka mo wala tuftiru hatta taraw ayaw ka mo mamuka sehingga kakita niya artinya biyutang lang niya hasawag amuling pagkita. So doon na hadis yan tulong niya allaka al-hukma bisabab alladhi huwa ar-ru'ya at yung taklik sinuhukuman niya rin doon na sabab mo rin pagkita mo rin kakitaan naon magtulong niya kakitaan mahula doon kayo niya si Makkah iwan si Madina kung magto di kakitaan sa Hanukay pagkay na hadis yan to yung pagtagda sing pagpuasa hapag kita, naon magtulong yan, kay ngula kag kita, naon kay ngula, di. Aon magtuin zaman sinula ang mukyaw, naglaw, hindi niya wala ini doon. So, diyan lang niya, na kung ta maghambo o magpuasa, inkata na mo hula Islam, sinamin nagbibidda-bidda in wakto. Diyan rin kagilong. Hapag buka, iban sinapag puasa. Naman yan, mga katay manghura. Ang kanaduna hindi, kera si mga ulama, hakatan madhab, an ikhtilaf al-matali' wal-mu'tabar in al-kathir. Amin bidda-bidda, sinamin matla, amin aturon nila, amin nilang mu'tabar, hakamatawran, sa mga ulama. Demikian keriwayat di Ibn Abdul Bar, al-ijma' ala an la tura'a ar-ru'yah fima taba'ada min al-buldan. Ijma' ini lang, yes, hindi na kita biya mag-ayad ba. Amin, habang kita, bang, naglalayo-layo, inamoy inuhula. Tinamang kita dito, man dyan lang yan, di makan. Sa talaw niya ini, likulli baladin hukmo niya khusu. Tiap-tiap hula, haul hukuman, tagtandukan. So, ini katay maghuram, in kaul sinamin majma' fiqh. Nah, ada pun hakkan
in ikhtilaful madali, ikhtilaful madali, ini amin pagbidda-bidda lang kasi matla, sin naglalayo hula, wala ini nagkhilaf yung mga ulama di. Why? Sabab, itipak in kataan, matan di magsiwi waktu da rin, iwan sin Malaysia, iwan sin Indonesia, iwan sin Saudi, iwan sin kaibanan hula. Di ito magsiwo. Mga nagyan nagsiwo in waktu niya to, kimanginakkan, mag nagsiwo in waktu. Sinamin, hula taiwan sinamin, hula mga Saudi. Minda, misa na din Saudi. Advance kita ko lang lang, mga 5 jam to nga. 5 jam to. Di magsiwo. Na, dahil sabi nilang niya, in karar sin majma' fikhi, di na lang niya humajab. Di na humajab, amin, suway pa. Amin, manawag-tawag, maghambuok. Sinaming paghaylaya, hakatan alam islami. Hapag pagtagda sin puasa, iban hapag tagda sinamin, pagbuka. Iban, in bukon lang ta sa pagmayta, inamin pagdura sin pagpuasa ito paghaylaya, dura katan katilingkal dun niya. Bukon yan to lang ta makagaranti ko ba't nakapaghambuk inumat Islam. Di, sa mabini kapaghambuk sinumat Islam, amo rin pamagbog nila ha Quran. Iban hadis sin Rasulullah SAW. Aminin kapaghambuk ni. Sa hapagtagna lang kasimpuas iba na pagtangpos, paghambok nila rin di ikaw magagaranti na kapaghambok inamin bang sa Muslimin di. Sa kitab sin Allah, iba na sunna sila sa lama, pagbagbog sinoy doon hambok. Ayun. Yan to karar sin majma' fiqh. Adapun, karar isab sin hay akibarin ulama atungod sin ikhtilaful madali, law nila din in ikhtilaful madali alahil sinsang mati nagbibidda-bidda wala nag-ikhtilaf in mga ulama din sabab matkan nungay mo kasi wala naglalayo. Ada po yung ikhtilafan lang di matulagin pag-ikhtilaf fi i'tibaril matali min adami kami i'tibarun kay matali iyon kami ikhtilaf matali at tawadi kami yung pag-ikhtilafan nila aturun niya mga tawadi kami yung pag-ikhtilaf ada po lang nila in i'tibar ikhtilaf al-matali min adami dengan masail al-nazariyah allati lil-ijtihad fiha majal. Ini dengan mga masail amin suran siya ijtihad. Suran siya sin ijtihad. Iban siya ikhtilaf. Amin pagtawag ikhtilaf tanawwa. Sarta ini ni jimatu mga sila ahlul ilm. Inamin pag-ikhtilaf ini. Sarta nabilang siya ikhtilafus sa'id. Sa'id siya. Tidak makadjari siya suran. In kaibanan at niya bangkita hamong hula kaya wajiban katanmangan in kaibanan bangkita mo hula wala kaya wajiban mang naglalayo dumay matla aminiin apanaw si mga ulam so doon na hinilong sinahiya lang nila kita nila rin di inuhula lang niya tawagan in hijri labi na lang niya hangi mo tahon labi na hangi mo tahon lima may din na hijri may pamisan kaya suy-suy na kaminsan jima to hakatilingkal doon niya amoy nakapaghambuo in pagpuasa iban paghaylaya singkatan hula Islam may palong kaya suy-suy kaya sabi ito lang niya in decision nila rin di na baka ulam alama ka namin kaya imutang nahakahalan niya kawalan niya ويكون لكل بلد إسلامي حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهم. Hatinya, in tiap-tiap hula Islam, ang kapatut magpi bangulo inamuin piun nila makad atau adi. Pero yung mag-decide ini mga ulama sin tiap-tiap hula. So doon na hini mga katay manghuran
in aula sa babindua long ta papaloy ni tagadalo simo-simo bangsa pa makita ha Saudi ato ha Malaysia bang kya paghambukan sin ulama dedikato sarta piyak unahan sin muftita Syekh Abdul Baqi Abu Bakar long niya makad kita yukatan niya to sumay kita makad sabab niya to dalin aon dalin yan bagi sabing pagitibakan bisan kita ha Malaysia iban sina Saudi in pagitibakan ni sin kita sin mufti talong di kita makan magitiman kita hula ka bangman piyag isunod kata niya to takadalin lisa takadalin simo-simo ini mga kataymang hora so dahil sabi ito yung mahinang daraydi depende ha ulama sin kita daraydi bangin kapag isunan sin mga ulama dahil ha wala makad kita hanukaing hula bisan lang ta nukaing matla namagman kita nagahambuok niya to makadjarian aon dalil mangisabing kapag isunan na rin ni pag-uhanan si mufti na to amuin di kita lumakan damit yan bang piaghambo ka na supaya wayrong amuin pagtungga kalima katay manghora dahil sabi ito bang sa pamin decision sin ini nung niya makadhalo kayong hula inyari sabdi na yung makahalulay ni mufti nung si mufti lang na subay makad subay kita taat kami sarap nagbabaytay ng Allah Ta'ala wa ati' Allah wa ati' Rasul wa ulil amri minkum pagtaat ka mo pa Allah ibang pagtaat ka mo pa Rasul ibang pamin nagdaruman sin pagkanadyan niya pwede ka to ipyag tataw maasan na to hapag-agam na to ang muli mufti sin kita niya magsawpama in kapag hambukan sa hikadikli si mufti subay magad kita niya ha Malaysia na ka at waso magsawpama di in kapag isunan lang ka di kita lumakan so depende ha kaguruhan bukunin niya mga individual mga kataymang orang magbaya-baya kita nagumangka ko di ako makan nang sinyan tumakan yan tumakan yan tudi na so lang salingin pagpuasa na ito mga kataymang orang maglihan iluhala yung pagpuasa ta di ba si paghayla sa individual ilong kanya-kanya pa paano di hanggang sumayaw na kura kapag-aga amuyan ito inamuin mag-decision sumakan kita kata makan kita yung kata dahil nga sa mabiyad ito mga kataymang orang bangsaw pa kaya pag isunan di katuptan niya ini yung magjat, manarantun magjat. Sabab sinwala lang dakita. Insa halisin mo lang Ramadan. Sarta indecision si mufti, iban sin kaguran, magpajukop lang niya. Magpajukop sinamin, sin siya, magtatluanan law, ang papuasing katulong magkita magpuasa. Na inyatos may ang ako. Bangsaw pa, may tigya pag-isunan. Pag-umus, pagtunga, example, mga yan doon lang kakiyanik yung mga lisag siya. Pag mga malawang doon, isa kang putang dua, nag-declare ng Saudi, kaya tawakan kay Iwanan, kita na lang yahin sa haliha Saudi. Pero, nakadeclare na kita rin di, sin, in kita, magpadyoko. Dahil sabi ito, bisan ba ako magtawag din na Saudi, mga lasya ni Utay Mangon, nagpuasa na sila rito, nadali ito kita di makan. Sa mabaon niya ito dalil, di kita makan. Sarap sinhadisi ko rin. Lagi, pagitipakan ta na rin di. Kita makan. So, bisang paong tumawag, bisang paong nakakita lang dahil Saudi, kaya tawagan kita si mga Taymangon, nagtag na sila, inatula sa mali, malayo. Manyari kita ito di makan. Lagi, umus na sinamin, kaguruhan, decisionalin kita rin di magpadyoko. Sa bagsaw pa, kaya decision na magpadyoko. Pagos pag malawang doon, kita Saudi, miyakan di sing kaybanan, so, mapulak ka na tayo sa mga katay mo. Pulak ka na. May takadalil ising uso. Takadalil. So, baging kaya paghambukan, di na kita makan. Sa wala di sab kita di, magpadyokop kita, amuyan din na kami. Supaya, hambuk, inamin, pagpuasa. Hambukin, pagpuasa sing kita niyo mga katay manghuran.
So amo yan. Supaya mayroong pagtulog na murah-murahan mga kataymang huran. Amo yan tim yung mga nasihati ka tukbasin kami insyaallah. Pagmanaw nagawa na to ng mga nilalaungan yan to. Insyaallah Jumat susunod ini ityatuhan tagpito. Magkita sila may sa hari, sila may mga Ramadan na murah-murahan. Awatong kita ng sinallahu ta'ala sada taymaon niya inibadat na ito halang sa mga Ramadan sada taufikan kita humilang sinuhulong ibadat sa may matang musta tugtukan na mo dito inihilalawan na mo wa aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.